ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoneri. Yora Cash hano turi ni ku giti cy'inyoni, ngira ngo murabibona hari abantu benshi basungereye bareba ukuntu abantu biyorera inote zabo muri Airtel Yora Cash. Uyu munsi twaje guhemba abanyamahirwe bagera kuri 5 bose batsindiye amafaranga muri Yora Cash. Yora Cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Cash, ku gitanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash, Yora Cash, Yora Cash. Warya isi, warya cash, wowe kome zukine. Airtel Tigo, umuryango mugari, turaguha amafaranga. Teogene, urumva umerewe ute? Ndumva meze neza, ndishimye cyane rwose. Igihe wari uri muri kariya kazi wumvaga bimeze bite? Numvaga ari ibintu bidasanzwe, byari nk'ibitangaza gusa mbona amafaranga yisuka. Hanyuma Teogene, ubashije kwegukana amafaranga angahe muri promotion ya Yora Cash? 434. 434 ni amafaranga menshi Teogene. Aya mafaranga ugiye kuyakoresha iki? Ndahereza umugore nta kazi yari afite, abe acuruze Airtel Money. Niki wabwira abantu bajya bavuga ngo abakozi ba Airtel Tigo aya mafaranga barayirira cyangwa bakahereza inshuti zabo na bene wabo? Nta kimenyane kuko nta muntu n'umwe tuziranye. Wakoresheje amafaranga angahe kugira ngo utsindire aya mafaranga yose? 900. Amafaranga 900. Wabyumviye rero, Teogene akaba akuyemo igishoro cyo gumugore we kubera ko nta kintu yarasanzwe akora. Uyu munsi kubera Airtel Tigo Yora Cash nabashije kwiyorera amafaranga. Ubu umugore we no kuba umushomeri, he no kongera gusaba umunyu, he no kongera gusaba amazi. Airtel Tigo Yora Cash nawe yakubera igisubizo. Fata umubare rimwe uwohereze kuri 155. Gitanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash, Itanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.